Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ova pult kimning qo'lida bu uyda? Pult kim boshqaradi? Sizmi ayolingizmi? Yuvesi ben menda. Pult sizdami? O. Onda siz bilan söylashaylik. Aha. Men o'ylagandim, mana induklar bag'atsa bu He. ayol bag'atqanga Ha debchi. yok. Ayol yok öyle ösüm öyle bakın. Bir yakka ayaldım andasam dele gerek. Bir de Ha. ayalın sağda turat. Maga sınav jeyiniz. Tamaga sap gelip beret. Andasam da gelip yumuş bolğonda. Bu yoqda kimmen yashaysiz? Özüm öyle. Qanday Sarıga o'rnda? bak kötüram. Bir yakta oturam. Bala çakam. Ayolingizmi kelmaydi bu yoqqa? Beret ol gelip. Yo'q, bunda taqayjaningizda yashasa bo'ladi. Yandele olat yumuş bolğonda gelir sarıga. Ayran gelir andasam dele. Aha, atı joningiz? Menin atım Sabit Mamatov. Sabit Mamatov. Dedim Bu daçanın atı emnesler? bu daça tekstilçik degen daça. Tekstilçikte. Sarıcan aylığında. Sarıcan aylığının Tozak tarafında jaygaşabız yerde. Ben özüm bu yerge gelip kalgan sebebim özüm ayva asmatik. Nasıl dile demek turbayım ba? Ana sakarmın. Ana bu den solukka qarab öyle gelgem çeneli şu yerde жүрөм. Көп жылдан beri. Qancha yil bo'ldi? Bir 12-13 yıl oldu. Sahar tavılğanına qancha oldu sizde? Sahar bo'lgan. Sakarga olsa 8 yılday oldu. Asmatik bolsa o көп yıl olup ketti. Şu Demal Albaylar'ın usu havası жақсы eкен, bu yerin taza. Anan 3 yerge geldim. Özüm 63'tüm. Anan gün turbay bari kıymıldaş gerek eken. Sakarga dele tigile жақсы болады eкен. Ana Moğret sarayda anan görsetem, o mangayda turbay saray. O sol sarayga buroler et bağıtında bakçımın burun. 8-10 yılda baktım görüyorum o yerge. Anam былтыр аябай ысык болбоду. Ana Toktota kaldığındağı Induk'a göçüp kettim. Buna indüklarınız. Qancha indük var hazır? Oraki yerde 70'tey var. Bular baylaganga da semizdi bular. Bu yıl soyup şu yerde Karatayın degen induklar. Buna uyanı kim jasadı? Büyütele özümü. Şunun bana özüm jasap. Özümü layıktap ne gerek buga? Bu yıl ele baktım. Buna indüklarınızın tepkişleri ıkmıştır o. Tepkişler. Tepkiler bolsa sırtta jüret dağı canlı. Hanım onu tasalamak üstünle çağıramda. O indük ösü. Sana geyirler aytıp kalat koy. Niçin iki dağımdı o depçe. Al hiç baharlı bir tamak değil. Tadı indükler değil. Prostle o tazalıktan iken. Onlar çılağa turbasa. Çılağa turbaş gerek. Çılağa turbayım onda kurgak duruş gerek. Geçin diye. Ama o aslında tasalavat. Bunu qayerdan öğrendiniz indük bakkanda? Men özüm broiler bağı öleçe. Öz tüy qayerdan balasız tüy. Men özüm narının adbaşısından bulam. Adbaşının qaysı aylı? Akjar degen aylınan. Sizlerde toğuk bağa? Ata babanız toğuk İstet bakkan mı? yok bakkan emes. İşte toğuktu dele narın adbaşıda aksele vakat. Şimdi anam ben o özüm birinci dolu saharda Bişkek'te turup yana yumurtka toğuktorun bakkan. O sonunda bir 700 yılday baktım o sonunda. Anan al Aktavaya kalgandan broiler baktım. Bir yakı gel. Anam bunu dele жақсы Aktavaya varsa 20-25 somdan bolup bu broiler ketçe. Ondan sonra bunu bagayın dep. Bunun qanday sırları var ekan indüktün? Bunu bayağı yüretkende çö. Berjagrakçılalı, berjagrak. Her kimden sırap gördüm bunu da ki kanday bagavuz. Siz berjagrakçılalı. Niye bagavuz dep. Bu her kimden sırap. Hareket kılıp gördüm bunu anday bolboydu ekan bul. Bul görse nakatu karap turup jasaş gerek ekan. Misal men bütele bayağı bu tüyjegesinden bular örüp kalat. Anan aябай mort bolot dep atkan. Anan har kanday jürüşak beriş gerek tiginemde андай emes ekan. Bu adamның қарағанынан екен да. 2 ай 3 ай аябай жақсы қараш керек екен. Bu broiler андан түйші көп болады. Бұлардың жүйесіне қарағанда. Ошон үчүн мен жақсы бағып кетіп ұқсайды ба, broilerді бағып тұрып. Broiler өзі 30 градус ысықта чоңоёт. А бұл болса вообще ысықты деле кереги жок экен буга. Жөжөгесин. Bunu азыр канча айлык? Жөжөлөр бул? Канча айлык? Bu быйыл келе бир канча? Майдан баштап канча болду? Азыр мына кулу деп аткан сүйлөшүп атышам, не кылып атышат Булар болсо жанагы же тамак жеп атышат. Кулагы угулбаган сөздөр, немелер, ышкырык ушундайларды чуустайт этип кыйкырып турат ушунда. Ana çoğu için işin satış geldiniz de. O son için işin tele verek bular. Men getişi uşunda örşev. Çoğu için işi gelmese tele tura verek. Bular üstünde olur. Anan bular da olsa bir mal çıkarıp cayam. Moğularda caybayım. Bular baylar tutuyordu. Sırtta жүргөндөр olsa asır gelin gelip kalsa diye men boşasam cayıp geteriz. Cayıp gelmesek bu çöp dayva katır deyip gel. Buna muagro düş yol çağvalçımın.
Siz janagı bul jerde mına adırlar genenken mına. Yok, bir yaka jay albayım. Aa, Bir yaka sebebi Tetigi boş yerler turat, oşaka jay yürüseniz bolboyu. Karabaylaçı özдөр ottop жүрбөйбү. Bular yitke anan köögü aybay yürürken bular. Bunday. Köö menen yit bular birinçil alatken. Bular ösüm yol çırak geletken köp kaçkan bilbeytken osoga dijur bolup ele alıp kete beretken. Oşon üçün pastayna kaytarabız. Kaytarbasak bolmaz. Azıl kança штук бар? 170'tey var. Жаңы жыл алдында сатасызбы? Yok mu jarımın satam oreke. Жаңы жыл алдында? Ne? Жаңы uca başladı uca. Ар бири канчадан кетип жатат азыр? 2,5'dan 3,5'a çeyin geçiyor da tasır. Son doğru 3,5 oldu. 2, 3 деп коелу. 3 болсо. 3'te 2'ge bir almayın da. Жок, эми орточо 3 деп коелу. Ne 3 orta. 3 десек, канча дана бар дейсиз? 70'tey var da mı diyoruz? Baylı 210 миң 210 миң болот экен да сатсаңыз. 70'in эми андан көбүрөөк 250 миң. 250 ming bol bolson 150 ming jön ile geçer. Cemine gayra. Osonda bir yılda 100 ming bu asilenduk bolbay. Көбүрөөк багышыңыз керек экен да. Индюкту. Көбүрөөк bakkanга da şart olmayı da bu yerde sebebi. Жок, негизи элчи, мисалы шаар товарлар көбүрөөк бакса, Köp baksa ayvaylı olur. Bunun bir yeri varken tüysü asra tüysü köp eken birok yem tıngırak bulutken de ölbey köpçe. Tüysü köpele olur bunu. Bilmem hani. Bunun korozu nemesi kança korozu kança urgatçısı var. Moğu yerden sana elbayım. Anı kantip bilet. Bu canak öyle karap O öngünün baya. Yöngünen bilinip durat bolar bir murdun salangdap durat buna. Al biliniyor öyle durat. Birok men bunda kança anı karabayım. Padratele. Siz etke satat turba, alat turbaysız mı? Jana tuğanга жеткирбейсиз. Yok, tuğu bastırdın şunun barın. Men Анда бул дагы домашний болгон турбайбы? Koçkor'dan men 11 ündük alып kelgem. Bungaça. Oşon jumurtkaсын ana da bir ölürden jumurtka alıp barın bastırıp öyle oşon çıktı. Bir yılda oşon alıp bardım 170 getirdim. Kança balаңыз бар өзүңүздүн? Özümden 6 balam, 6 niverim var. Balдарыңыз шаарда? Baldarım şahırda. Bu jumus bolganda kıyıkıran bağır gelet. Бишкекте элеби, четте да кеткенби? Çette Germaniyada bir kısım var. Кемпириңиз да шаарда? Şahırda al, birok al. Gegestele şahır getip kalat olmasa kayda. Бияктеле көбүнчө. Токол сокол караштырса жакшы болмок экен да сизге. Hem tokol monta indik mene men tokol bagalbayım go deymi. Жок, токол сизде багыш керек да. Акча эгер акча көптөр багып атат дейт токоларым, бирок мен монта индик мага токол эмес, өзүмдүн 6 балам 6 небереме жеткизе албайт. Ушунда. Шудан эми ырахат аласыз шуну карап, Токтор. Ооруга карап элечи, өзүм бошого карап эле эрмекте беле багам. Бул болбосо тоок багам, тоок болбосо бул багам, мына бул toğuktu olsa yumurtka. O sırttan jem salıp koyum. Ооба. Suupusun koyup koyum. Bu yumurtka verdi. Жумуртканы сатасыз? Yumurtkanı gelinçegim satat. Bu osonuku. Gelinçegim uçun buna. Pult osonda. Pult ошондо мына тооктордун. Uçunun yumurtkasını satat. Kayra gelek buna yumurtkanı munday yerden alasiz. Kana. İçine girmeyiz mi? Buna munday. Özü gelip tuğup koy oşaka. Şıra girip tuğsat. Үйрөтүп коебуз. Nereden terk eter seni? Terk etken de tigi buldan. Ушак үйрөтүп коюпсуз да? Uşakka titret. Азыр жокко? Yok terk etken de geçinde. Сата элексизби? Мен алып кетейин, сатып кетейин. Satıp getti olca. Bu hareketinden cem salamına bundan. Буга жем салып коебуз. Bundan cem salıp koyum. Teğetinde siz deyip koyum. Bunun bir özgü söylüğü. Bunun aslında tasalamayız. Майда тооктун астынбы? Yok toğuktur, şunday toğuktun aslında. Sebebi bu toğuktur olsa kıştın günü cana soğukta bu tüşüp gider. O sonuç bunu sıfırbayız, tasalamayız. Kığımenen kalır. Муну ким үйрөттү сизге? Bunu olsa ben Интернеттен карадыңызбы? praktiski bakıp görüp bu butlar üşüp ketkenden çoluk bulgundan tasalamaya kalkam takır. 40 boydan tiştap koyum. Ana kış bitkenen yazında tasalayım. Bunu bir yıl olsun tamam. Tasalamaya. Atımını günü tasalayım. Индүктүн мына кичине неме болуп калды, тынчып калды. Гөнө түштү окшойт. Дагы кандай секреттери бар мунун? Oy bunun sekretçe. Men gele köp toluk bileletmin birok. Yüzü görsettirat ki bunday gerek dep bir belgi berip turatken de diyorsunca. O şey tuatı bile öğreniyor atam bunu. Buna mu dağı tar bolup kaldı saray. Hem daha bir saray salaldı atamda. Ana canan köbeyt köröldü atam. Bir 200 mes bir
500 bolsa bir semyaga jakсы bolguday. Ооба. 500-600 induk. Ошондо токол караштырасыз да. Yok, ошондо да жетпейт токол. Токолго мен болду окшойт. Эгер бир жерде ушундай индуктан бир 2000-3000 баксам, мушпит болмок беле. Ошондо деле бара жетпейт. Алты бала, алты неберечи. Токол эмес, ошолор сорот. Тапкан тергеним. Ошолорго берет экен. Асмаңыз азаябы бияка келгенде кичине демикпей каласызбы? Асаяк бирок постоянно дары менен жүрөм. Постоянно чачырып. Не, доктор сакайта албайбы экен? Аябай көп жыл барып көрдüm, консультация көрдüm, Астраханга бардым, Москвага бардым, бүт эчтеке калган жок. Баягы убактылуу басат экен. Анан бирок айттыра албайт. Бул неме экен? Айткан могул экен. Аба, таза. Аба, ушул жер. Аба сонун турбай караңчы. Мына күн чыгып келатат. Күндө канчада турасыз эртең менен? Эртең менен саат 5-те эле турам мен. 5-те турасыз. 5-те туруп ушинтип кыбырай берем. Анан саат бир 10-11ге чейин кыбырайм, ошо таза болот ошондо. Анан эс алып отуруп калам дейт. Өзүм инсулин сайнам убактысы менен. Постоянно инсулинден. Анан бирок бул бир эле неме шаарга кирсем эле кайра башталат. Кышылдап эле баштайт. Такыр эле шыкырып эле такыр эле мынчайм. Анан кээде шаарга барам, бирок 2 саат 3 саат жумуштарын бүтүрө калда кайра качып келем. Кайра ушакка бир абасына. Сонун экен. Өзүңүз эми машинаңыз алып берген кемпириңиз? Машинада жүрөсүз? Кемпиримде да машина бар, өзүмдө да бар. Кемпириңизде машина минеби? Эмне машинаныкы? Алла. Жана Lexus 300. Крутой кемпир турбайбы? Ошол. Ошону деле биз деле акча тыйын деле таппайбыз. Пенсиям эле бар. Бирок бир жолу жанагы Исушка тоок багып, анан ошонун жумурткасын бир сатпай эле чогулта бердик. Бир опыт алдында бүт эле чогулта бердик. Канча жыл болсо эле чогултуп эле сала бердик. Анан ошо электи чогулган кезде бир алып коелу деп, ары бери барабыз деп алып калганбыз. Жумуртка сатып эле Lexus алып алдыңарбы? Жумуртка сатып, ал кезде жумуртка жакшы өтчү. 7 сомдон сатчыбыз, магазиндерге өткөзчүбүз күнүнө бир 10-12-13 лотоктон чыкчы күнүнө. 13 болсо 300 чыкчу экен да. Анан ошолорду алып барып анан бүт сатып чогулта берчүбүз. Келинчегим деле менден деди балдар жеп атса дагы чөнтөгөн акча кошуп койчу. Мени балдар бир лоток жеп атат депчи. Анан ошентип бир бизнес жасаган бир жылдары. Анан ошо чогултуп отурган. Андан кийин эч чогулта албай койдук. Андан себеби менин пенсиям болсо 2000-3000 эле болчу. Инвалид болуп чыкканда ошол менен аны менен эчтеке чогулта албайт экенбиз. Анан кайра айлажагы муну менен багып калдык да жана. Ооба, сонун. Ал эмне мына жер үйлүк турат? Мен жанагы немеге индукка даярдаган корум бол. Муну өзүңүз жасайсызбы? Мына момдай кылып жасайсыз. Таза кылып аткан турбайсызбы? Мына ошону ушундай тазалап, ошо негизи эле индук таза болсочу тың болот, өзү сергек болот. Анан муну азыр апельке чачып коем кайра. Анан мына тепкичтери дагы сонун. Бул жанагы булар жанагы эшикке чыкканда бири-бирине турбадан эле жасап койгон турбайсызбы? Ооба. Тепкичтерди? Булар эшикке чыгып келип турганга. Алдыгынакилерге туйт алды. Яштерге туйт, Астыма таптаза караш керек экен да, таптаза кылып. Таза кармаган эле жакшы, себеби ит деле болбойт да. Мына таптаза экен. Күндө тазалайсыз, 2-3 күндө бир? Биринчи тазалап, апельке чачып коюп анан тамак салам буларга. Тамак салып анан. Жүрүңүз эми жем барып көрөлү. Жем болсо. Мына жем бекте туруппайбы? Тияктагы жемдерди көрсөтөм. Жок, мынаны көрөлү. Бул эмне болгон жем? Арпа, буğday, жүгөрү үчөө аралаш. Арпаны да буğдайды жүгөрүн да 22 сомдон алам. Килограмм. Мына аралаштырып чылап коесуз. Кечинде чылап коесуз. Көөлөп кадимкидей кол менен. Анан ушинтип даярдап коюп анан азыр салам ушул убактачы. Үт барын салып. Анан bunu көбүнчө бул чөп жейт экен, эчтеке кылтырган жок. Анан тияка жаям, бияка жаям, ишигилса месте болсо эле келинчегим келет да жайып жүрүп бир маалда келип камап кетет ушундай. Жайыш эле керек экен. Анан мына эми эсебин чыгаралы. Сиз муну май айында алыпсыз, канча акча кетти? Мен өзүм 11 индукту 25-2500 алгам.
11 ünlük aldınız. Iya. 25 ming dep koyalım. Anan dağı 26 ming. 100 yumurtka algam. 100 yumurtkany 100 somdan alıpsınız. 100 somdan aldım. Anan Bunun yumurtkası emne üçün kımbat bolat? bul hinduk degen ösü jastıkın wagyndan bul ekile jolu tuýutken jasyndan andan keyin bir tuýutken basarda ele bular. Anan oşon üçin yumurtka jetmeli kımbat bolatken bul oşo bastırganga garap kımbat bolatken. Bular jebeyt delе bunun yumurtkasyny bastırıp elenen çıgara beret de oşon üçin kımbat. 100'den keyin jok 150'ge çeyin bar. 100'den aldınız, oşonda 100'den 100 yumurtka aldınız. Anыңız 10 ming dep koyalım. 10 ming, tiginiz 27, 37 ming. 37 ming, opşu 37 oldu sonda. Ova. Anan boldu son menen de yüzün bastırdım büt barını ele. Öz oşol 11 ündük özlerle basıp çıkardı. 11 ündük bir 70'te yumurtka çıkardı. Kalganın inkatım var aparatım içinde, oşoga çıkardım. Birok barın opşu bir mametde çıkarlı bir baktım da. Azı 170 ündük var. 170'te var. 170 var. Oşonda ayına cemine kança ketip kaldı? Esebin çıkarsanız. 20 somdan. 5000 somday. Ayına. Gitti. Ana tük aldım. Tük 600. Yok şu tük büyük barın koşu hesaptegende. Biri 7 ming. 10 dep koyalım. 15 ming somday gitti. Ayına. Niye? Ayına. Yok bir ayda 7 ming de gitti. 7 ming, 8 ming. Tük mene 8 ming de gitti. 10 ming desen. 10 ming dep koyalım. 10 ming dep koyalım. Ana soğuk ayda 90 ming. 90 ming som ne? 90 ming tiginiz 40 ming dep koysak 130 ming. 130'ga turup durdu, 150'ge turdu dep koyalım. Ana ne bunun bari satılbay. Bunu mu jarım ele dayar bolat. Soyğongaça. Biri 60 say var 70'te içi o yerde. Anam bir 3 jarımdan 3 treni 3'ten satan de oturan da sonda primer. Klient var. Yok, klientler sorawatat, asırtan ele sorawatat ulam. Asır ele verdi bana. Bunu klient kimder? Sizden alıp soyup satışatdı? Yok. Mende soyup alıp çöle yilderle geliyorlar. Sen bunu görgөнler var mı? Taza bagılıp atkanınça. Anan osular gelip görüp getibeli maga mınçanı dayardap dur, maga mınçanı dayardap dur dep atışat hazır. Жаңызыл алдыда жейт да? Oso жаңызыл алдындағы кадем etip atatan birden keydi soyup ketip atışat. Keydi birden asırkı. Anan birok жаңызылda maga 6'ны, жаңызılda maga 5'ti de men bu 70 ündük. Bir 10-15 kişi alsayla bitti de. Ben bayağı köp nemetsem anda cananday taratatlam alıp barıp. Ana bunu olsa Özlerle alıp ketip turбай. Eldirmesilerle alat. Önçeli eldim var. Sizdikinin en artistigi taza turбайбы? Nege kısıkat eldim var. Jana çılap olbay tap taza turganda ündük tarat butu da boğum emas. Hiç. Tap taza juup koygonday turat. Oşon üçün bular uşuga kısıkat. Kança kurgak baksa bular sergek bolat eken. Sergek anan jıttanbayt. Jıttanbayt da çılada olbayt denesine sinbeyt. Ana sergekte gördünüz mü? Hiç hava sırtta hava menen birdey bolup turat. Çok degende boğuz tanatele da. Ana tetinde kurgak ele oydan çıgaran taçkeye salınıp turba kurgak menen. Bulçuldabayt çılan emas. Oşon üçün jakşı bolat eken bular. İçlerinde tın taza bolat eken. Ana niti dayva jakşı bolat eken. Oşondan bolat eken ayırmaz. Evet, hazır 500 som bolup ketdi çöp. Şunday satıp aldanı munda maydalap alam. Onu maydalap alasız. Sen talada çöp çok da hazır iştik etçi. Ova. Şundan bari buğa çöp gerek eken bular. Kaçırıp ötedirken. Çöptü maydalaysız. Mınanda nemeniz var eken, maydalagıç. Stanoktu özünüz jasadыңыз. Yok, satıp algam. Var da Kıtaydıkı. Satıp algam. Mana bu ayakta. Onun o yerde vakat kılçım mı o sarayda. Bunun içinde ayağına soğuk baktım bunu da taza baktım canağında. Derge boğum tevelebey. Ayvay taza olğunda kılıpça. Buna gitsen şuna çıkıyor. Son turбай. Bunu ol. Buna atkot nampan bir yerde aktarıp koşamaz. Nampan atkottu. Kafeden çıkarttı. Kafelerden. Nemeler cana. Peks Baya sekteri. Oşolardan çıkanları koşam. Bıraktar. Bıraktar. Bular satavı. Cejönle beri. Satat dedi. Bir misali bir ayda 5'in som bolsa oşoga nemete verem. Kalasın tale verem çıkan. Ana mına mı jender mına. Moreke arpa buğday jem aralaş. Bular mına. Taptaza jem bular. Hiç denemez yok. Ana mı olsa mına jügörü jana baylap atkanda bundan göbüröp koşacağım. Bu jügörü. Baylap atkanda. Bir esiyor çarp kontrolbaysiz bu mına. Toğuk kana deyt. Broder toğuktorduk olçu. 90 kilogram verem jem. Kança verem. Mına 90 kilogram. Göğüt 55 som.
бүт эсе чыгарып турбайсызбы? Тиге индуктуку да бар, көрсөтпөй калган турбайбы? 9 шок. Булар момча индукка момча жем деп жазылуу бит. Мына бар турбай, тоок саны 10 суткада дейт, кило. Мынча жем дейт. Ана мына моорек болсо, так ошо бурөлерге мына будага. Тоок гана. Тоок болчу. Мына бу жерге жачай берет, тооктор чычканы бияка түшө берет. Буда тасатып. Таза кармачке сайбай, Мына бит. Ысып кеткен тооктор жок кылган турбайсызбы? Күн ысып кетип. Ысыкка деле караган жокмун, просто актабай бараткан. Жем кымбат. Жеми 55, ал бурөлөрдүн жеми кымбат аябай. Килограммы 55 сомдон болчу. Анан ал өсүн өсү актабай калбадыбы? Тооктун бирок сонун жасапсыз. Муну ким жасап берди? Бүт өзүңүз. Интернеттен көрөсүзбү? Жок. Муну өсүм эле ойлонуп элечи, бир сыйра жерге баккан саман салып. Анан былчылдап жанагы айткандай чыла болуп баратканда сразу жакпай калган мага. Койдоп анан ойлонуп алып шуларды салгам. Интернет жок эле салдым, ойлонуп эле. Суу бочкага куюп үстүнөн ичет могуларды. Бочка менен суу келет турбайбы мына? Келет сулар менен ичет. Анан бул 30 градус ысык болот. Тети кекстерди да ар бирине салып койгон турбайсызбы? Жок, ушуларга жагап келем ошолордон индукка берип атам. Жерге салып кургатам. Себеби бул кичине күнү да жыптыруу да ысык бул паровойлор бар. Мына сууну жылыта алыңыз. Бурөйлөргө. Бул сарайдын ичи ысык болуп турат. Суу өсө эле жылуу. Мына биядан куюп. Мына. Бияктан суу сиз түшүндүрсөңүз мына суу келет экен, Мына моореккегечи. Бул турбана суу куюп алам, толтуруп. Бул тоокторго иче берет. Бул паровой болсо булдун ичин жылытат, ысык болот бул. Ошон үчүн бул тоңбойт да жүктүүлүк кышында да. Бул жана бурөлөргө аябай ысык керек. Анан ошон үчүн мунун ичи жылуу болуп турат, 30 градус ысык болуп турат. Анан жайдын күнү болсо бүт вентиляциялар бар. Тиягында, биягында. Мына суу бияктан келип, мына сырттан мына эмне мына? Бул неме экен, Тетигинен суу куят мына момдон жаап ачып коем абаны. Алмашып турат. Тетигинен суу келип туруп бул бочкага толтуруп алам. Мына суу бочкага толот. Анан тооктор автоматически бияктан ичет турбайбы сууну? Ооба, могу ниппилден эле иче берет. Мындан ичет токтоп барат, мындан ичет токтоп барат. Анын тетигин өзү түртөбү? Муну оосу менен түртүп эле иче беришет өсүлөр. Өсүлөр эле оосу менен түртөт, кое берип койсо токтойт суу. Үйрөнүп алган турбайбы? Могу вентиляциялар болсо жайдын күнү. Бүт иштетем, биягын тиягын бүт. Эми кайра бурөйлөр кыласызбы? Жем Эгер жем арсандаса кылам, арсандабаса кылбайм. Мына бул эмне мына эшиктин алдына? Саман. Бүт роза, кыштын күнү üşүбөш үчүн саман салып койгом. Бак жасында бат өсөт да, üşүп тоңуп калбайт. Ошон үчүн көмүп салгам буларды. Могу ак таштар болсо жууп койсо эле агарып калат. Бул сайдын эле таштары. Кооз болуп калат, аппак болуп калат. Сайдын эле таштар. Үйүңүз Муну дагы кандай салгансыз бул үйдү? Киріңіз, мен дейін албай да тұрат, бірақ көрсеңіз болады. Жок, көрө берелим. Бул вагондан салдыңыз ба? Иә. Үйдү вагон. Жок, жана эң жакшы салдым. Легкий конструкция. Сонун турбайбы? Мына ояктан бери көрсеңиз болот. Бул тетиякты караң, отура берем өзүм деле рахаттан. Бул гүлдөр, бул бийишилер да гүлдөр сырттагы. Bunu özüm ele oynanıp ele çıkara verem de bulады. İnternetten görbeyiz. Yok, internet yok, özüm ele salgam çıkara verem. Sonu turbay koz. Bunu erge siz jana tirügül östürüp koysanız? Yok, bize öspeyt tirügül. Bu nasıl polda? Bunun, buna bunu büyük. Yok, jana karapada gülçü. O sen çalım bu da. Ova. Buna bu para oynar bir. Ne be, zulu içi kıstım bunu. Bundan saraya da gittik. Topkanı görsün. Bunu son jasabapsız. Topkanı da görsün. Bunu aziyat kara. Oy. Son turbay. Demele. Toğuktardın indüktарын kakılıktagan uğup koyup jatat keste jan baştap. Indük, toğuk bastırıt, alarda karap tele rahat. Kanatты bunu karagan adam batay katı, rahat salat. Kanatты var bir çok diye atkanın karagan adam. Jana asma uğrunuz unutas. O asma anan, o sakardı. Sakarız kança? Sakarım hazır ele 16 menen жүрөм постоянно, жүргөн эле. Атак 27-30га чейин чыгып кетет. Анан ошондо кыйнайт. Анан көбүнчө могу регулировка жок болуп калат да шаарга баргандачы. Абадан билмейм. Бияктан өсүң бошмун анан туура убакытта сайын туура убакытта эмет жүрөм. Өсүм оор жумушка жарабайм так. Бирок кымырап эле бирдемен жасай берем. Тыгынбайм. Эртең менен 6да турам. Саат 8де чарчап калат, 8де эле жатып алам, уктап калам. Сонун экен. Нол кухняңыз экен, мына сандыгыңыз экен, Жүрүнчө астында да кызыктар бар. Төшөгүңүз бар экен. Сонун экен. Түзөлө биринчи чачка. Муну
Bunu kança kaylandı buna? Kança kvadrat şuruyunuz? Bilmeyim. Men mundayda kvadratты da bilmeyim. Ulan birden ikiden nereye taş bölüyor salıverem. Takırımına hesipte salmayayım da. Bilmesin. Buna muhitli toplağız. İnternetten de görmeyim deniz. Görmeyim işte ki. Buna. Topka. Televizorda karak bir yakala tavız. Bu yerden ot Bu topkanızda le podvalınızda le şu cıgaçtan alıp koyduruyorsunuz. Büyütüle cıgaç. Жерді қазып тұру эле. Жерді қасып эле. Мұны биринчи мындай касып аткан жанагы дриба. Косугарын айдайм го деп аракет кылып касып аткан. Анан ал оказывается мен өзүм өпкөм аябай начарда. Көрсө ал биридин экен косугарынчы. Козгарын. Аны угуп калгандан эле сразу муну. Ал порада, ал өпкөнү жөн эле өлтүрөт да. Өпкөбүзгө зыян деп угуп калды, сразу токтоттум аны. Анан үй болуп калган турбайбы? Ооба, ошол жерде bir yerge жатам, üstüne çıkam. Buna fundament barбы? Fundament yok. Bu yerde ne da bu Жерде эле казып койдуңуз. Жерде казып туруп эле стеналарга бүт жана чирбес үчүн шифрлар тосуп чыккан. Анын сыртына эле стекловата базалит анан кайра келип буларды. Курап. Жылуу болот кышта. Аябай. Канча болду буну салганыңызга? 6 жылдай болуп кетти, 7 жылдай болуп кетти. Мунаны бүт өзүңүз жасадыңыз. Устасы жок эле. Эч, уста жок, өзүм эле. Электрик гана келди. Бир эле электрикти билбейм да ушул келди. Калган эч ким неметкен жок, балдарымды кубалап келип эле иштетип атып. Балдарым байкуш менден жумуштан качат байкуштар. Алар эми Шаардын балдары. Жумуш эле таба берет, истей берет. Шаардын балдары да. Кышта биякта жатасыз, кышта. Биякта көчөлекпиз азырчы. Вагонда эле болуп атам азыр көбүнчөчү. Анан эми суу түшсө көчөбүз. Бияка көчүп. Мунун узун туурасы канча болду ушул үйүңүздүн? Боягы болсо 5, биягы 3,5. Ошол жана рейкаларды Üstü болсо 4, 5 ушундай. Мына ОСБлер размерлерин көп кесилбептир, аябай эле. Расчётту туура алыпсыз, Морек болсо үстү немеле жанагы ДСПлер. Неме монолит саналит кыйнаган эчтеке жок. Жок, эчтеке бүт эле арзангынына карап эле. Даже моуларды да, мудрастарды да ошол моментте бир браконныйлар сатып аттырайбы. Ошондон эле табылып калып, ошондон салып койгон. Арзан эле чыгып калды. Кызык эме, фундаменти жок үйдү биринчи көрүп атам. Астысыз болбойт экен? Эчтеке, көк да жок, сыз да жок. Бунун асты эмне? Мунун астына бир сыра салапан төшөгөн. Анан стяжка тарткан анан. Анын üstü болду, анын üstü 80 üstünde эңгилген бар, мустак делемес. Наоборот, бияк ысып кетип, чыдабай üstüne качабыз. Эчтеке паровой салбасам деле аябай ысып кетет. Мына ал, мешиңиз ушул турбайбы? Ушул канча тиги тоок кананы ысытат экен? Баарын ушул ысытат. Үстүн, тоок кананы баарын ушул бир эле эмес ысытат. Бул жерге канча көмүр кетет бир кышта? Көмүр 1 тонна, 1,5 тонна эле кетет. Себеби бир көп жаксачы, тиякка биякка ысып кетет бул. Бул астык кылат, бул сапогачы, бул сапогөсү аябай ысытат, бирок астык кылып коет. Буга көп жакпайбыз. Көбүнчө эле тезек чаап алам, жана кой сарайларда. Тиги тооктордун тезегин. Жок, койдун. Койдун тезек. Койдун тезектерин чаап кургатып алам, анда көрсөтөлөм. Анан ошол тезек менен элечи, көмүрдү деле көп жакпай, тезек эле жагып эле чыгабыз. Тезек өзү быкшыып тура берет. Быкшыбайт, тезек жакшы күйөт. Жок, мындай тап берип тура берет да. Тура берет ошол. Бул эмне ашып кетсе, жатарга чейин эле жагабыз, андан эртеменке чейин бул муштабайт деле. Бул подвал жайдын күнү аябай салкын болот, түшөрүп уктайбыз. Кыштын күнү болсо аябай жылуу болот, наоборот. Бул подвал ошондой болот экен. Сонун экен ай. Мына. Жайдын күнү түн эле салкын, түшөргө сонун уктайбыз да, аябай ысып атканда. Мына индюктар да жүргөн турбайбы? Булар майдарактар бөлүп койгон. Жана 70-80дей бир жерде. Майдарактарын бөлүп койгон, сойгонго жарабайт булар. Бул колго, жаскыга керек, умуртка туганга. Ама болсо тезек мына көмүр дагы жийип алам, тезекте жийип алам ушундай. Бул тезекти бул ай таза го тезегиңиз. Ушундай алам. Мындан чыккан анча-мынча момунда майда кыттар боякка кургак эле жыя берем. Муну каяктан чабасыз? Кой багасызбы? Жок, бул чүйдө көп койчулар, малчылар тезекти чыгарып эле кетти, сарайды бошотуп берди. Булар биздин арындыктар тезек чагабыз только. Анан ошон үчүн барамда бекер эле сайып алам. Только эле ташып кетиш керек. Бекер сайып, ошол жерге кургатып анан келип жийип алам. Бир жылга ушунча жыйам, жазга чейин түгөтөм ушуну. Кайра жасында барып касып келем ушундай эле.
Kayseri'de Aytsel'e var böyle bir şey. Bana bundan çıkan kurgaklıklarda bunun içine ziya verin. Maydası turba. Bunu ne kılasın maydası? Gündüktün aslında sana. Cücünün aslında. Bu gayrele. Cücünün aslında bolganda cüce sonu çoğu etken bundan. Birin basbay, birin ötürmüş. Jakşı çoğu etken. Mayda cüceler artık. O sonun aslında sana kurgak baydan. Bu taptı jakşı öğretti de bunu tezek. Koydum tesekliğin ayıva jakşı oladı. Ömürde olup jakşı büyüt koy. Uyduku vermeyet jakşı. Buna el jumuş çok da öyle tiyakta kömür çok da kıykırıp jatat. Anda tezek çağ olsa unutkende. Jana namaz tureka el deriç. Misal men yer uyda yaşayım. Tezekli ayıva jakşı olur. Tezekli nemesi bu çok da tamak jakşı uşat. Tezek Damda olup da. Tölkölö gelinçekleriniz yalqalan ötmesi gerek. Bunu gül çıkargan köp bolat. Bat bat gül çıkarıp duruz gerek. Anam gelinçekler o sonlarla kaçpasa atak sonlarla. Aşıdan kaçat durmay. Büt çalkı oldu da. Bitele asır yemin buna uşuk ben tem ayayında gömür alam. Ösüm çayvay. Mirte kamnamda. Maydalat turbay kömürdü. Birinci yol görüp tam kırgız. Mumday gömürlerdi çö. Mayayında bolot. Toppada da yayınap durat. Tam şunday kesek kömürler. Buna bekle turat kesek kömürü. Şunday kesek kömürler. Arzan alas. Toppada da turatta hazır yok mesela hazır çamundaylar. Anan olsa jasın. Ted aydap çöre çıktı tegin. Mayayında varamda. Bakıpta otat. Mayayında hiç maşine yok da men ele varam. Gömürgö var tüktök gelimde yüge çıra. Arzan alas işe. Niye arzan alam? Yüge çıra manam gömdü diyam baldardı kıykırı okırıp barın tuğalam. Ana barın dayarda val otun jar jikmam sargaça. Ana büt dayardagandan keyin ana hem çınele bar bolsa dele var jakpa etken hem gasты ойлоп атышат gaска koştu dep. Gaz үйдүн түбүндө турат. Koşkun gelbek takar. Hem hareket kılsın deyin tamak jasasa da hareket kılsın tiyinde kılsın dep anan asır gaz tele biroq mamlekettere gaz koştu dep atat anan negizi köp demetpey turam. Balаңыз шаардын кайеринде турат балдарыңыз? Кайсы районунда турат шаардын? Эң улуу балам болсо мен былтыр аябай чуркап жүрүп аябай жаман кыйынчылык болду мага аябай. Балам бак алда сахар. Анан жүрүп көзү көрбөй калды эки көзү. Ой атан көр. Анан ошону айыктырам деген аракет менен болгон акчам чогултуп алып эле Турцияга бара бердим. 4 жол операция кылып 4 жол болбой койду. Анан ал балам асыр ошол инвалид болуп калды адагычы. Өзүңүз да инвалид. Мен да инвалид. Сахар канчада менен жүрөсүз? 16 менен жүрөсүз. 16 менен такай жүрөм. Ал инсулин сайынасыз. 30 постоянный инсулин. Анан астматикмен жана кышылдай берем, не өтөрөм анан мен дагы биринчи урпа чыгарып коюшкан жумушка эч жарай албайм, кышылдай берем. Анан ошо бойдон жүрүп бир 2000-3000 алчумун, анан азыр кошту, жакшы болду азыр. Бир 6-7 миңге чыгып кетти. Балаңыз көз көрбөй, ушу сахардан эле көз көрбөй калды? Көрбөй калды ошо сахардан эле. Bir ayda эле көрбөй калды. Канча жашта балаңыз? 35те. Үйлөндү беле? Үйлөнгөн, бирок turmuşundan dele jakşı bolbay atat. Hem görmөгөндөн кийин баары болбойт экен баары. Анан азыр ал багуу да алды өсүштө. Андан кийинки балам солдаттан жаңы келди ал. Ал эми өзүнүн жолун таап кете элек ал. Бай иште таап элек. Жашты. Андан кийинки балам бар окуп атат 10 класс ал. Анан кыздарымдын улусу турмушка чыгып кеткен. Андан кийинки кызым иштеп жүрөт. Ал деле бойго жетип, ал деле мына деп турат. Андан кийинкиси да мына деп турат, ал да бойго жетип, бирок Германияда. Иштеп жүрөт. Иштеп жүрөт. Ошол. Өзүңүз эме ден соолук эле бул эң башкы байлык ден соолук да. Биздин үйдө проблема менин ден соолугум, мына жана уулум ден соолугу аябай кыйнап жүрөбүз да. Тапкан тергенибиздин аябай көбүн эле жакка салып атабыз. Эмне тапсам, мисалы могу индик баккан бул алак суу эле. Айлык деле бербейт мага, неметпейт. Тугандарым берет, тияк бияк берет, өзүм иштейм, бирдеме кылам, анан кыздарым тапкан, анан тияк бияк бүт эле больницага эле салабыз, экөөбүз эле жеп жүрөбүз. Мындайча айтканда, чындыгында баягы эң нааразыбыз ушу ден соолуктан эчтеке немете албай жүрөбүз да мындай. Анан мен 63-кө чыктым, мен өзүм. Сиз кечте үйлөнгөн окшойсуз өзү. Канча жашыңыз? 25 жаштарда үйлөндүм, 84-жылы үйлөндүм. Ошо Нарындан көчүп келдиңиз Атбашыдан. Нарындан ошол Атбашыдан. 91-жылдар аябай ооруп жүрүп ошондон көчүп келгем. Бияка болду ошо менен эле чакты. Азыр өзүңүз кандай машина минесиз? Өзүм Passat, универсал Passat бар, прицеп сүйрөп алам. Ошол менен окат кылам. Жакшы. Ошол. Биздеки
Endi baarla jakşı ösüp эле багабыз, аракет кылыпчы. Эгер менин ден соолугум, балдарымдын ден соолугу таза болсочу, аябай жакшы эле турмакпыз. Ким билет, могу 200 сүйүндүктү айдабай, анда бир сонун жер алып алып, анан тың болсок жасамакчы. Ошо алыбыз Гектарлап жер иштетип, ал жок. Ал жок бизде. Акыл жетет, ой жетет, күч жетпейт. Жүрөгүндөчү, муун тисем эле дейм. А бирок эчтеке кыла албайбыз да. Мен үйсүм да орукталдым, балам да орукталды. Кантип кыла алсам, мана эчтеке кыла албайбыз. Бирок кылып атасыз. Эч кимге жүгүңүздү арткыңыз келбейт. Өсүм менен эле өсүм. Дарыларды постоянно асынып жүрөм. Барсетканча, инсулин сайынам, дарым чачынам. Муну акырын кыбырап келип, тиги жерге отурам 1-2 саат. Кайра барып бияктарда жем салып коюп, дагы отурам 1-2 саат. Ушинтип атып эле. Бул бирок минтпесемчи, эпак эле жатмакмын больницага. Антпесем болбойт. Кыймыл болбосо, бул ден соолук болбойт экен, такыр эле. Аябай ооруп атсам да ошол. Тургалы басып жүрөм ошол. Оокат кылып эле. Мына эң айла келсе бул жер чыпырып берем. Биткенден кийинчи тазалап турмап. Короонун шыпырат. Себеби короонун шыпырган биринчи жолу көрүп атам ушуну арындан короо. Короо немелерди тазалап шыпырып турам. Мен өсүм эле го дейм, өсүм эле. Өсүм ошого Жок, эми тоонун элинде шыпырылбайт да негизи короочу. Астын чөп чыгып туруп атат. Жок, шыпырбайт го, биз тазалап турабыз ушул менен. Азамат. Неме кылып турам мен. Билбейм, мен өсүм ошону жакшы көрөм го ошо. Тоонун эли негизи шарт шыпырбайт да. Чөл шыпырат да, жана шаарга жакын эл шыпырат да. Мисалы мен шыпырам мына чөлдү баласымын. Мен негизи эле ошого көнгөм ошол өзү Тазалыкка. тазалыкка иштегенге. Балдарым деле көндү ошого. Келгенде мага айттырбай эле баштайт балдарым. Тиягын тырмап баштайт, биягын тырмап. Ошондо деле мага жакпай эле кыйкыра берем. Антпегиле, антпегиле. Өсүм колуман келбейт иштеген.